Pemirsa keuningin pewawahan kasus COVID-19 ring Bali kejan tenang sampun saya nedunang. Gatra puniki kepanggih saking data Satgas Penanganan COVID-19 Bali. Ring Rainan EDB anut saking data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wenten 6 kasus anyar sani ngawinang wilangan kumulatif kantos langkungan petang dasa tali diri. Asapun dikataler pewawahan pasien padam, taler kantun kepanggihin, Ring Rainan EDB kewentenan pasien sani padam, kauningin mawoh saking raina sedurungnya nih. Pasien sani padam mawoh kantos 5 diri, dadosnya nih wilangan kumulatif pasien padam COVID-19 sampun kantos siu 300 siki diri, utawi kali 6%, luire saking WNI antuk siu satak 6 diri, miwa 5 diri WNA. Pasien kenak taler kauningin mawoh kantos 7 diri, dadosnya ni ake pasien sani sampun kenak wenten langkungan petang dasa tali diri. Penglimakan kasus aktif untuk sani kantun kerawat utawi ngelaksana yang karantina, wenten siu 300 pitung dasa diri, ipun kerawat ring 17 rumah sakit miwa makarantina ring Bapelkesmas, UPT Nyitda, Wisma Bima miwa BPK Pering, Dia Dewi Bali Pos Nguningaya.